Yes, reka tubifurize komeza kugubwa neza ndetse mu by'ukuri mwebwe mukunda Intare Official. Nanone turagarutse mu makuru yacu ya buri munsi tubagezaho amakuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano. Rero uyu munsi turi tariki zigeze kuri 25 birumvikana ukwezi ni ukwa 9 2025, aho tugiye kwibanda n'ubundi nk'ibisanzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimeze bite muri RDC, igihugu mu by'ukuri kimazemo iminsi intambara ikomeye cyane, aho ikomeje guhuza umutwe wa mama 23 cyangwa se ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, ndetse bagundagurana ku rwego rukomeye cyane n'ingabo n'ihuriro ry'ingabo za Kongo. Ni benshi cyane nabo, harimo mu by'ukuri tuvuze coalition cyangwa se ihuriro, wumve ko harimo imitwe yose ya za mayimayi igeze ku 120, hakaba izitwa za Nyatura, hakaba ndetse FDLR, hakaba abacancuro bagiye batandukanye, hakaba ndetse n'ingabo za leta muri rusange, dore ko mu minsi yashize habagamo n'ingabo za SADC. Yemwe tutibagiwe cyangwa ngo dusige ingabo zo muri kara gahugu kenyegeje cyangwa se kara gahugu kira gihugu, nkuko Neva abivuga ngo ni igihugu gifite forume y'umutima. Tugiye kugaruka rero mu by'ukuri ku makuru akomeye ndetse azindutse avugwa. mama 23 yamaze kuba irenga ibirometero 18 kuva Nzibira werekeza Walungu centre, werekeza Shabunda centre. Turaje tubabwire ese ni hehe, bimeze bite kuba mama 23 yamaze kwegera imbere. Ese ya bataliyani y'abarundi twababwiraga yari yaje ubu ngubu kugeza magingo aya ishobora kuba iri he? Turaza kuba byose tubiva imuzi n'imuzingo turababwira. Ndetse mu by'ukuri ko nyuma y'uko mama 23 yifashe utundi duce tugiye dutandukanye, amahanga yakomeje kwereka Perezida Felix Antoine Tshisekedi yuko ibijyanye n'urugamba, gutsinda urugamba rwa gisirikare, yuko bidashobora kuzapfa kumworohera. Ibyo nabyo turaje tubive imuzi n'imuzingo. Hanyuma tuze kwerekeza kuri drone, bivuga ko ihanuwe muri iki gitondo, drone ya FRDC. Dore ko FRDC nabo bari kuvuga ko ari ya mama 23. Turaza kurebera hamwe ese iyo drone yaba ihanuwe yaba ari yande. Hanyuma tuze ndetse no kugaruka no ku mpunzi zatashye cyangwa se zatahutse ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma zikinjira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Hari ku munsi w'ejo nibwo izi mpunzi zatashye. Ni impunzi mu by'ukuri navuga ko zigeze kuri 440 batashye. Abiganjemo ni bande, bimeze bite? Nibyo tugiye kugenda ndetse tuva imuzi n'imuzingo. Ngewe nk'ibisanzwe nk'uko mubizi, ni Rafiki Kijana Machachari mugiye kubana n'ubundi muri aya makuru. Ntabwo turi buze gutinda, icyo tugusaba wowe nta kindi urabizi, ni gukora subscribe, share ndetse na comment, hanyuma n'ubundi ibiganiro byacu bikagera mu by'ukuri ku bantu benshi. Weho utarayikora, ariko kandi niba warayikoze ntihongere kuyikora. Mu by'ukuri ikorwa rimwe, byaba byiza rero dukomeje mu by'ukuri kubana ku muryango cyangwa se mu kubaka umuryango mugari w'Intare Official. Hanyuma munyemerere duhite amakuru yacu tuyanzikira muri Nzibira. Amakuru atugeraho aratubwira ko mama 23 ishobora kuba mu by'ukuri iri kwegera imbere. Ni ukuvuga ngo yamaze kuva Nzibira, isa naho yegeye mu bindi bice. Ibyo bice ni ibihe? Amakuru atubwira ko mama 23 imaze kugera ku birometero 18 uvuye Nzibira. Urumva ko bya bindi byo kuvuga ngo Nzibira ngo Wazalendo, icyo ngicyo na za Radio Okapi bakomeje kugenda babikonfirma, bavuga ko Nzibira byanga bikunze yamaze kwigarurirwa n'umutwe wa mama 23. Amakuru akatubwira ko bamaze noneho kuyirenga, bari kwerekera ndetse Kingurube. Gusa kugeza ubu ntago baragera mu gace ka Kingurube. Amakuru ari kutubwira ko bageze ku birometero ku munsi w'ejo bari ku birometero 7 mu gace ko bita Kishando. Bageze mu gace ko bita Kishado mu birometero 7. Urumva rero ngo muri iri joro saa 9 nibwo intare za Sarambwe zavuye mu gace ka Kishando, baraprogressa bagera mu gace ko bita Churwe. Churwe ikaba iherereye mu birometero 18 uvuye Nzibira. No mu birometero
mu birometero 7 ni Kishando, noneho wava mu birometero 18 bikaba mu gace ko bita Chulwe. Ahangaha akaba atari kure cyane ya centre ya Kingurube. Kingurube nayo ikaba itari kure y'ikicaro cya teritware ya Shabunda. Amakuru tugira akatubwira ko izi axe bazinjiyemo batarwanye n'umusirikare n'umwe, c'est-à-dire nta muntu bigeze bahura nawe ngo bahangane. Urumva bavuye muri Kishado bakajya Chulwe bava saa 9 kugeza amasaha bakaba bageze muri Chulwe. Bikaba bishoboka ko bashobora gukomeza uyu munsi bakara muri centre ya Kingurube, dore ko Kingurube amakuru atugeraho ari kumbwira ko ngo batangiye guhunga, batangiye abaturage kuvamo, ndetse n'ingabo za leta ngo zatangiye kuvamo, ari ugutinya iki, ari ugutinya imirindi y'intare za Sarangwe ngo zishobora kuba zegiye muri ibyo bice. Ngayo niyo makuru ari guturuka muri kariya gace. Abavuga ko Warungu iri muri croisement cyangwa se iri mu, navuga ko iri mu mipaka nko nagiye mbigarukaho, werekera muri Mwenga ni ibumoso bwawe, imbere yawe uba werekera muri Shabunda, ibumoso bwawe n'ubundi bushobora kugenda ukurira imisozi ukajya muri Parike Nationale ya Kahuzi-Biega. So ubu ngubu nuvuga ko ibitero ushobora kumva ngo byagabwe kuri Nzibira bishobora kuba biturutse muri Parike Nationale ya Kahuzi-Biega, ibindi biturutse muri Mwenga. Ngiye kubabwira ndetse ngaruke no kuri ya batayo y'ingabo z'u Burundi yerekeje muri biriya bice. Amakuru avuga ko ibitero bishobora kuba biri kwibasira Nzibira biri guturuka mu mbavu, bitari guturuka imbere. Noneho mama 23 yo kugeza amagingo ikaba yo iri ku advancing ijya imbere, abasigaye inyuma nabo bakabasigara bari guhangana na bya bitero biri guturuka mu mbavu iburyo n'ibumoso. Hanyuma imbere bakaba bari ku advancing n'ubundi berekeza muri ibyo bice, ndetse bakaba bamaze kugera ku birometero 18 nkuko maze kubibabwira, ndetse nkababwira n'uduce bamaze kwinjiramo. Kugeza ubu Kingurube ntago barayigarurira, ariko Kingurube nibatombe biraba birangiye, kuko bisobanuye ko Shabunda centre iraba nawe yamaze kugira ute, yamaze kubatombe. Kwigarura Shabunda egare kwigarurira Kindu, kuko sikure n'ubundi ni ukunyura ni mu mashyamba. Bashobora kugenda n'ubundi nkuko bari kugenda bakagenda 18 km batarahura na adversaire bahangana, n'ubundi bakava Shabunda bakaba bagira Kindu nta bitero bahuye nabyo. Ari nayo mpamvu mwabonye hari ubwoba bwinshi bukomeye cyane nyuma yo kwigarura agace ka Nzibira. Reka nsimbukire kuri drone mu kanya ihanuwe n'ubundi muri aka gace. Hari drone iri mu bwoko drone kamikaze ihanuwe, ntabwo ari CH4, ntabwo ari CH4. Icyo cya CH4 ni kinini kandi gikoranye ikoranabuhanga. Rero niyo mpamvu mubona zo bazipfumfunira cyane, cyangwa se bazikoresha mu buryo bwa special nkuko bakoresha za Soko Isu 25. Ziriya buriya kuyihanura kwayo ni igihombo gikomeye cyane. Murabizi zagiye zihanurwa igihugu cyarahombye ku buryo ki batongeye kongera kuzikoresha. Bishatse kuvuga ko isaha iyo ari yo yose indege Soko Isu 25 yahanurwa, cyangwa drone ya CH4 yahanurwa, n'abantu mwe kiba kibaye ikibazo gikomeye cyane. Mushobora kutongera kubona icyitwa indege mu kirere ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Iyi ndege yo mu bwoko bwa kamikaze Wazalendo bakomeje kugenda bitaka bavuga bati twahanuye indege ya M23 cyangwa drone ya M23. Kandi icyo tuzi ko ku ruhande rwa Wazalendo bitewe na formation bakoze, namwe mwebwe ubwanyu mudukurikiye murumva ko bigoye cyane guhita wemeza ko Wazalendo bahanuriye drone kabisa. Hanura drone ni ibintu nta mwitozo, nta cyepfo cya ruguru, bahanura drone bayibiti, ndetse nta nubwo bayihanurira muri Nzibira, cyane cyane ko Nzibira ubu ngubu atari bo bari kuyiyobora. Nzibira ubu ngubu kugeza amagingo ya iyobowe na ARC cyangwa Armée Révolutionnaire Congolaise, kuko ntabwo bayirasira mu gace badakontorora. Amakuru avuga ko iyi drone ya FARDC ariyo yahanuwe, yari drone de reconnaissance nyuma yuko hakoreshejwe indege za CH4 cyangwa CH4 zikaza zikarasa muri ya misozi, noneho bakazirasa indege n'ingo, ndetse Soko ngewe amakuru mfite nuko zigeze muri 2, ubundi hari 3 ziri hariya ku kibuga cy'indege cya Bangoka Kisangani. Ziri rero uko ari 2
hari yarasiwe muri axe ya za Nyange, ubu ngo amakuru mfite nuko itari yongera gukora. Hari indi none yarasiwe Nzibira, iriya kuyirasa ngo igwe hasi biragoye. Donc nanabigiye bigaruka ndababwira nti iriya ni avion de chasse, kugira ngo uyirasuye hamwe biragoye, ariko kenshi barazirasa bakazangiza. Kongera gushakisha pièce de rechange cyangwa aba reparateur ngo bongere bayikanike ikore, nabyo birasaba, navuga ko bisaba. Murabizi ko ya mama 23 soko 25 basanze hano mu mujyi wa Goma. Ubu ngo amakuru mfite nuko bamaze kuyikanika, yamaze gutungana, nubwo kugeza ubu itarashobora kuba yazamuka yogoga ikirere. Aribo babandi nashaka kubwira bagiye bavuga ngo mama 23 ngo yakoresheje indege ngo muri axe zirimo nka za ngo yakoresheje indege. Oya, nta ndege kabisa, nta ndege yari yakoresha. Bo drone bashobora kuzikoresha kuba barazifite drone de reconnaissance, ariko iyi drone ya kamikaze kugeza amagingo yanga y'amakuru mfite nuko yahanuwe n'intare za Sarambwe kandi gahanurirwa muri Nzibira. Kandebe niba ari ikirango cyayo bashizeho, bari ikirango cyayo bashyizeho drone. Wazalendo bakomeje kuvuga ngo ni ya mama 23 kuko ihagazeho mama 23. Biragoye cyane kuba wavuga ko ni amakuru. Iyi drone mu by'ukuri ni drone, ntabwo bayihanurira muri aka gace kandi ariko batakarimo. Biragoye cyane kuba wahanura indege kayihanurira muri area zitari zawe. Rero nuvuga ko kuko ari mu 23 iri kwa controller, bisobanuye ko iyo ndege yahanuwe ari ya leta ya Kinshasa, kuko ariyo iri gukoresha ibijyanye na ndege ndetse na force aérienne yo mu kirere. Ndumva wenda ibyo ngibyo ariho dushobora gusoza. Ndabona nta birango bashyizeho, turaza kuba wenda tugenda tubikurikira, hanyuma tuze kureba uko situation zimeze. Tukiri muri ibyo bice, nyuma yuko M23 ifashe uduce tugiye dutandukanye cyane cyane nka axe ya Nzibira, amahanga akomeje kugira inama Tshisekedi cyangwa Chirombo, bamwereka ko atagomba gutsinda mama 23 akoresheje imbaraga. Vuga ko bigoye. Abo bantu bashobora kwibaza ati ni bande bashobora kuba bari kumugira iyo nama. Ibi ngibi rero amakuru atubwira ko yagiriwe iyi nama nyuma yuko yitabiraga yagiriwe iyo nama nyuma yuko yari muri assemblée cyangwa se session extraordinaire ya Nations Unies ya ONU yaberaga i New York. Ubwo ni ku munsi w'ejo bundi, bien sûr, ari nabwo yavuze ijambo akarivuga ari uwa 44, akarivuga ari uwa nyuma, benshi bamaze kugira ute, bamaze kwigendera. Amakuru tugira akatubwira ko uyu mugabo yagiriwe inama, bamubwira ko ngo hari izindi nzira zo gukemura ikibazo cyo muri Kongo hadakoreshejwe imbaraga, kuko ngo nihakoreshwa imbaraga byanga bikunze urugamba ntabwo ashobora kurutsinda. Icyambere, umuryango w'abibumbye ukunze kubivuga, buriya mama 23 gitangira urugamba, muribuka ko Antonio Guterres mu nama ya Loni yavuze ko ngo umutwe wa mama 23 wari uri muri axe ya za Cengerero, ndetse aribwo bagifata Bunagana, numva babaga batarafatana Rucoro sana. Bintu Keita atanze raporo kwa Antonio Guterres, umunyamabanga wa Loni. Umunyamabanga wa Loni yagiye kuvuga ngo mama 23 n'aba professionnel ngo kandi bafite imbunda ziri sophistiqué, cyangwa se imbunda mu by'ukuri zidasanzwe ndetse zinakangaye. Aza no kumenyesha abari bitabiriye inama y'umuryango w'abibumbye, ababwira ko akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ngo yuko bo batari yamezire kurwanya uriya mutwe, kuko ni umutwe ukomeye ufite professionalisme kandi ukaba ufite n'imbunda zidasanzwe. Muribuka ko ibyo yabivuze. Ubu rero barongeye, ibi rero byaturutse mu kanwa ko bita Viviane Van de Per. Viviane Van de Per uyu muramuzi, niwe wungirije Bintou Keita. Babizi ko Bintou Keita ari we uhagarariye umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero uyu mudamu umwungirije yagize ati, Tshisekedi shaka izindi nzira ushobora gukoresha
ngo kuko biragoye kugira ngo uzatsinde mu 23 mukoresheje intambara. Cyambere cyo yagendeye kuri byinshi, babona ukuntu ingabo zimeze, babona ibihugu zatsinze hano mu mujyi wa Goma no mu zindi axe, kuvuga bati se hazaza ubundi bushobozi burenze bw'abacancuro b'abanyaromania, burenze bwa Afrika y'Epfo, burenze bwa Tanzania, burenze bw'u Burundi, burenze bwa Malawi, burenze FDR n'imitwe itagira uko ingana. Shaka izindi nzira ushobora kunyuzamo kugira ngo ikibazo cy'intambara gikemuke hano muri Kongo. Gusa kwibwira Tshisekedi ni nko kumena amazi ku ibata. Gusa ubundi ndetse bakavuga bati nakomeza afunga umutima nkuko yinangira umutima, nkuko Imana yatumye Farawo yinangira umutima kugira ngo ubwoko bw'Imana bugire butahe. Ibyo nabyo rero ni ibyo ngibyo bikomeje kuvugwa, yabigiriwe inama, ariko niba ari bubyubahirize simbizi, kuko mu magambo numvise n'ubundi akomeje kugenda atunga urutoki igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma icyo nshobora wenda kugarukaho nanone ni impunzi zahungutse ku munsi w'ejo, benshi bazibonye kuri mupaka wa Grande Barriere witwa La Corniche. Zari impunzi zigeze kuri 440 ziganjemo abahoze ari abagore baza FDLR. Gusa simbizi, ubwo babazwaga bavugaga ko ngo abagabo babo bagiye bapfa, bagiye bagwa mu rugamba, ngo none baratahutse. Biganjemo imiryango y'abahoze ari abarwanyi ba FDLR, bakaba bavuga ko bamwe bagiye bavuga ko bapfuye ariko baracyari hariya mu mashyamba ya Kongo. Icyo ngiye naho natinya kucyemeza, nuko n'ubundi mama 23 yamaze kwigarura ziriya axe, kandi bakaba bari mu bintu by'abandi, kavuga bati se kera kose ko twabaga mu by'abandi biraza kugenda bite, ahubwo natwe reka tugire dute, reka twitaye. Gusa cyo kuvuga ngo abagabo babo barishwe ikindi biki, ibyo bintu ntabwo njyewe mbyemera, ndi umwe mu batabyemera. Hanyuma nihuse, ibyo ntabwo ndibirwe mbitindaho, gutaha kwabo mwagiye mubikurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Nisimbukirire muri Lubero ahakomeje mu by'ukuri icyo nshobora kwita bikorwa n'ubundi by'ubugizi bwa nabi biri gukorwa na ADF naro, kandi ADF ivuga ko iterwa inkunga na leta ndetse na za MONUSCO n'abandi. Amakuru atubwira ko izi ADF kuri tariki mu ijoro ry'uyu munsi kuwa kabiri bucya ari kuwa gatatu tariki 24, ubwo nejo, ndumva nejo, yego ndumva nejo. Amakuru atugera atubwira ko mu gace muri village yitwa Kasanga, axe yafunga macho naho bita King muri secteur ya Bapere muri territoire ya Lubero. Amakuru atubwira ko hongeye kwicwa abantu, abamaze kumenyekana kugeza urumva ni ijoro ryakeye, abamaze kumenyekana na abantu 4. Ibi bisanze n'ubundi abishwe nabo batari bakeya bakicirwa mu gace ko bita Ntoyo, bakicwa ari 72, naho ni ibirometero 7 na Mangurujipa n'ubundi muri secteur ya Bapere, n'abandi bantu barenze 100. Amakuru atugera akatubwira ko bagize bate, bashimuswa. Murumva ko Lubero ikomeje kwibasirwa, nubwo nange ejo bundi yabivuze akavuga ko Beni Lubero bishobora kuza mu by'ukuri kuvanwa muri kariya kangaratete no mu kaga, ariko answa murumva ko mu by'ukuri abangaba bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane ndetse no kwibasirwa, ndetse ibingibi mu by'ukuri bikaba bikomeje gutera impungenge mu by'ukuri kuri bari abaturage, cyane cyane ko ariko benshi bakibaza bakavuga bati ese leta ya Kongo Kinshasa yavanywe muri aya materitware yose igahungira ahandi, kuca ku gace gato kabananiye kugakontorora. Ubu n'ubu ngo basigaranye agace gato ka Lubero na Beni, kuki teritware imwe n'igice
bibananira kubikontorora, ubundi bakabaye amezi iri gukontorora intara yose. Abantu bananirwa ni teritwari imwe bashobora province kandi ari benshi, bikagaragara yuko habamo ikintu kimeze gute, kirimo ubugambanyi, ahubwo ikisigire cy'igihugu akaba ari cyo gishobora kuba kigambanira abaturage bacu. Hano muri Kongo gupfa k'umuturage ntacyo biba bivuze, ikibi ni ugufata ahantu hari ikinyangara cyangwa se ikirombe cy'amabuye y'agaciro. Nzibiri irafashwe, amahanga yose arasaze. Mwenge irafashwe, ibintu bigakomera, Kinshasa igatabaza, hakicwa abantu bageze kuri 70 na ukumva ninye ntacyo babivuzeho. Ibyo bintu mu by'ukuri ni ibintu biteye agahinda n'akababaro, kumva ko ahantu hashobora kwigarurirwa kubera ko hashobora kuba hari umutungo kamere, bigatera agahinda, igihugu kikababara, ariko ukumva abaturage ngo bishwe, ukumva ibyo ngibyo ntacyo babivuzeho. So nubwo bwicanyi n'ubundi bukomeje muri teritwari ya Lubero ndetse na Beni. Twagarutse mu mujyi wa Goma, haramukiye icyitwa couvre-feu yakozwe ku Turapayote, gukomeza kugenda kugera ku entrée du camp. Abazi ku Turapayote ni hafi ubwo sinzi ukuntu navuga Carmel, haruguru gatoya, ubwo ni navuga ko ari muri direction ya Katindo. Hanyuma kuva aho ngaho ku Turapayote, ubwo ni igihande cyo haruguru, gukomeza kugenda kugera aho bita kwa entrée du camp, ku muhanda winjiye mu Katindo, hose bahakoze icyitwa umusako, babaga batarawuhakora. Kandi mwibuke ko hariho hantu hashobora kuba hari abana b'abasirikare bari muri ayo makaritiye. Amakuru mfite nuko abasore batari bakeya bafashwe, ntaramenya umubare wabo. Hari umuntu wambere uraza kumbwira bafashwe kandi ngo wafatiwe n'imbunda zitari nkeya, kuva ku Turapayote ukomeza ukagera ku entrée du camp. Hakozwe umusako, bwagiye gucya babarimo bari gukora icyitwa couvre-feu, kandi imbunda zishobora kuba zamanitse mu kanya. Ma video muratangira kuyabona, muzi ko turabamo wa mbere bo kuyabagezaho video y'abafashwe ndetse n'ibikoresho byamaze kuba bihafatirwa. Hanyuma Wazalendo bakomeje kwihonda ku gatuza, bavuga ko ngo baraba bari Nzibira centre uyu munsi. Nashakaga kugaruka kuri ya bataliyani y'abasirikare b'Abarundi nababwiye ko iri kwerekeza Nzibira. Yaragaragaye na video mwarabibonye, abo tubana ku rubuga mwabonye ko iyo bataliyani yaraje, ariko twaraririye ko yinjira muri Nzibira, ahubwo ngo burya ngo yageze Mwenga centre, ntabwo yigeze igera Nzibira, yahagarariye Mwenga centre, ndetse ngo objective kwari gufunga muri Mwenga kugira ngo atariho batahanyura. Ubundi ingabo z'abantu zo ziba zishaka gufunga Uvira gusa, ahandi hose ntiyashaka yafatwe, ariko Uvira ntifata. Baje gufungira Mwenga kugira ngo batazakonturuna bagahinguka hehe, bagaca Kamituga bakayigarurira, ndetse bagakomeza berekera Uvira. Rero baraje ntibinjira Nzibira, bageze Mwenga centre, bageze na Kamituga abariho bafrena. Kugeza ubu ngubu niho bakiri, ariko bikaba biri kuvuga ko ari bo bagiye gusigara barinze iyo Mwenga, hanyuma bamwe muri bo n'abandi bakajyana na Wazalendo bakajya Nzibira. Gusa ubwoba ni bwose kugeza amagingo aya ngaya, batinye, ntago bigeze barenga hariya muri kariya gace. Gusa batangaje ko uko byagenda uko ariko kose ngo bagiye kuza, ari nabwo bakomeje kugenda basabiriza icyitwa imfashanyo. Hanyuma ubwo ni nabonaga iyi ngiyi ariyo bya indi navugaga. Hanyuma umuyobozi uyoboye interime, ubwo navuga ko ari we commandant region à l'interime, kuko ni uyoboye secteur opérationnel ya Tanganyika. Ntabwo ari muri province ya Tanganyika, ni muri Fizi hari secteur bita Tanganyika, ari igiye igakora n'ubundi kuri Tanganyika. Makuru atubwira ko uyu mugabo w'umuyobozi yatembereye, bamwita ni general. Uyu mugeneral amazina ye ari hehe, yitwa General de Brigade Mwehu Lumbu Evariste.
Umwehulumbu Evariste ni komanda secteur opérationnel ya hariya hejuru muri iriya misozi ndetse no hasi, niwe usa nkaho ayoboye muri biriya bice. Yatembereye muri axe nyinshi, aho ngo yasuye abasirikare bari Makobola, abari Mboko ndetse na Fizi. Ahangaha akaba ari muri Fizi, ngo akaba afite gahunda yo kuramforusa ingabo ziri muri secteur ya Itombwe ndetse n'abari Mikenke. Ngo gahunda ngo ni ukwiga uburyo bagomba kurwanya M23 ndetse na M23. Nibyo, nta bindi byinshi byatangajwe ku by'uyu nguyu. Hanyuma wenda mu gahugu kinyegeje, ibyo dushobora kugarukaho ni uko muri aka gahugu, igihugu cya Canada n'igihugu cy'Ubuholandi bangiye abanyagihugu cyabo, cyangwa se babwiye abanyagihugu cyabo yuko bagomba kwirinda gutemberera muri kariya gahugu, batanga intara zimwe na zimwe. Hanyuma ibijyanye n'ibikomeje gucaracara ku by'umusirikare w'u Rwanda, yego nibyo, umusirikare w'u Rwanda yarayobye agera ku mupaka afatwa n'u Burundi, ariko ndakeka itangazo ry'ingabo z'u Rwanda zarabitangaje, murabizi, ndetse n'u Burundi mbonye itangazo ryabo mu kanya, naryo bivuga ko ngo uwo musirikare yinjiye ngo akaba ari n'umushoferi. So ubwo ndatekereza ko nta kindi Burundi uretse kuba Burundi wenda buri kubishyira ku rundi rwego, bisanzwe bibaho. Abasirikare ba Kongo benshi bajyaga mu Rwanda bayobye, baganasindirayo, bagafatwa, bakoherezwa, basubizwa mu bihugu byabo. Ubwo urumva n'uriya rero ntabwo yagiye kurwana, nta gikoresho yari afite. Urumva bibaho ku bijyanye n'imipaka, ko abantu bibeshya imipaka bakajya mu kindi gihugu, ntabwo hari aribwo bwaba aribwo bwa mbere bibaye, kandi ntekereza ko n'ababo nabo bishobora kubabaho. So Burundi butabigize ibya cyane, ndumva atari ikibazo kirekire. Ni umuserija nabonye witwa Sadiki, ariko ndumva nta birenze biri aho ngaho. Reka ngewe nsoze mbashimire kuba mwabanye nanjye. Murimo murabona nta mbaraga, ntabwo nta morale, ariko mubishaka morale twayigira. Gusa mwe mukomeze mubane natwe, hanyuma mushaka kugira icyo mutuvugisha, nimero iri aho ngaho munsi y'ikiganiro, aho mwatwandikira tukabashyira ku rubuga, cyangwa se mukaba mwagira n'ikindi kintu mudufashaho, byaba byiza. Mukomeze mugubwe neza rero, makuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.